Ki te whei au ki Te Ao Mārama. Ko te wāpea tēnei hei whakamoe Te Rōpū Whakamana i te Tiriti o Waitangi. E ai kia Shane Jones. Whakamutu a te tribunal me hoki mai anō ki tētahi whai ti rau atu. Raru ana nā māra kai Te Tai Tokerau nā whiu o te huarere. We've got quite a few plants ready to go out at the moment, which we haven't got ground ready for, which is a bit of a problem, and more rain is not really helping us at the moment. He kaipakihi Māori, te Mārama noa te pakeke, e patu tāpara ana i te whakataunga kia hokona atu ana poi i nā toa countdown huri noa i te motu. It's quite a hard case to hear my 15-year-old daughter talking business and sitting at the table with Countdown CEO. Kai aku iti kai aku rahi huri noa rarau mai ki Te Ao Mārama. E mea na te haukainga o muri whenua, kai te rongo pūrātau i nā kino o te huringa huarangi i tēnei hōtoke. Ko te whakapono ka kino ake, ka matawhawhati hoki te whiu. Kua katia no nā rori i te riu o mangamuka nā nā horonga whenua. He kai hoko huara akau, hua whenua hoki, kua rongo i te riri o tā whirimātea. Kai atu mamau harawira te roa nā atu o nā kōrero. Mai te nōta hōtoke kore, ki te nōta hōtoke otinga kore. We seem to be having more of these rain events when we should be doing planting. Tōna ko tahi mano rimarau kai ngā pakihi hoki i muri whenua i mahu e kore hiko mai, whai muri i te ua nui tērā wiki. Me te noho pūreire o kai tae te motu whānui. Kapi ana ko ngā rori maha huri noa. Ko John Reid, te kai whakahaere o Bell's Produce, tētahi o ngā kamupene a te runanga o te rarawa. Hai tāna, kai he tonu te ngau o te huarere kino. We've got quite a few plants ready to go out at the moment, which we haven't got ground ready for, which is a bit of a problem, and more rain is not really helping us at the moment. Ko te māharahara nui mo te takiwa, ko te katinga o te huarahi i te ko awawa o mga muka. I whakapuarehi anō i nā tatani, whai muri i te horonga whenua i te taurua mano rua te kau. The Mangamoka Gorge being closed for us is a major blow for us. It really, we did it the summer before with the Mangamoka closed. It is really, really hard work. Mo John me tōna kapa heri te tonu ngā taumahatanga o te waipuke e kore e tae te whakapuru. Yeah, I just hope that after this lot of rain, that's it for a while. we can do without any for a month. Tūmamau harawira, Te Ao Mārama. Kai te toro ki tua tōna mana whakahaere mō nā kaupapa Māori. Ko ia te whakapaia te mema pāremata ōmua o New Zealand i tuatahi a Shane Jones mō Te Rōpū Whakamana i te Tiriti o Waitangi. Hai tāna, me aropu Te Rōpū Whakamana ki nā mahi whakaoti nā whakataunga kreme ōmua e hara mō te whakautikana Tiriti ki roto i nā kaupapa hereka wanatanga mō te whaitake tonu te take. I kōrero a Shane Jones kia māta o Te Ao Mārama i kō ake nei. Me hoki anō rātou ki te whakaea i ngā naue tawhito. Ko tā rātou he kimi noa, he akapōrere noi heo nei. Take tēnā oku i mea ake ko te kaupapa, hei whakatutuki mā rātou ko ngā kreme a whenua, a ika, ko tata te oti we ngā kreme a iwi. Nā ka eke rawa ki tērā wā, ka pau i a rātou te whakatau i ngā kreme a whenua, a ika, a taiao. Whakamutu a te tribunal me hoki mai anō ki tētahi whai ti rau atu. E hara i te mahi māma ne te whakatau kreme, ara e tahi iwi kua roa te wā e whiriwhiri ana, e tahi e whakawhisi kreme, hei tauira ke ko tō iwi o Nāpuhi e tohe tonu ana. Pai ki atu me whakatau mairika te tribunal i ngā take e toi ana ki roto i a Ngāpuhi. Kāti te whai piho. Kāti te whakapōrere i ngā take o te kāwanatanga e hāngai ana ki te tāke, e hāngai ana ki te whakahaere ratonga kei te wahanga hauora. Take tēnā oku me te mēnei, he kūrapa noihio te mahi a te tribunal kei te whai piho, kei te rapu tūranga hau mō rātou. E hara tērā te mahi tika hei whai mā rātou.
Nā kaunui ana te Māori ki te whakaui nā take tiriti ki roto ke i etahi kaupapa i tuatui nā whakataunga kreme pēnei nā ture kāwanatanga. Engari, he kaupapa whai take nei ne? Tāku e pauri nei kei te whakatutua haere tia e te kāwanatanga ko te tiriti o Waitangi. Whakamutua tēnei tōtō i te tiriti ki roto i ngā wai e toru. Kore au e hakaai atu ki tō rātou hiehia ke riro ma te kāwanatanga matarua, te co-governance e tū hei tauira mō ngā kaupapa wai e toru, mō ngā kaupapa hauora. Paike me waihoka te tiriti kia tū ki runga i tōna tūranga e tikana. Ka hore au hakaai ana me mau mai, me tō mai e rātou ko te tiriti. Mai tā ngake ko te tiriti ke te mea haka hāwengi ana e te hāpori. Nā te mea ki te kāhore te hāpori e tino tatu i roto i o rātou ngākau, ki te kore haka māramangia, mārikati ki a rātou, he ha te painga, he ha te patanga, e kore māku te tiro, e kore e rā kāro kaupapa o te kāwanatanga e toe. Kai te tohea tonu tia te take mana takirua, nā ko te whanaunatara i waina i a ngaitu hoe me te karauna mo te urewere e kaha whakatauira hiana mo te whaihua. Tērā tauira i oti i wainga tonu i a tūhoe me John Key. He hanga painga ko whakawhiwhia mai ki a tūhoe ra roto i a Waikare Moana. He hanga painga ko whakawhiwhia mai roto i tēnā whenua tāpoi e kia nei ko te urewera. Engari, he rereke te ngā mahi ngātahi whakahaere whenua ai, he rereke tērā kia tū ai te kāwanatanga matarua kaupapa neki i roto i te wahanga hauora. Ko te wairu o ngā moni, kei roto i te tari hauora, kei te eke ki te rua te kau piriona tāra. Nā wai rānei teka me waiho ko te co-governance e whakahaere i te tahi pūtea pērā rawa te nui. Pena hihe ana te kāwanatanga kia tautokotia mai ai, haria ki te auraro o te marea whānui. Haria ki te auraro o te hāpori whānui hei te paunga o te tau e are ake nei. Shane, e kore tae te whakarere ke ture mena kāre koe i roto i te whare mere? Ki te hoki anō ki roto i te whare pāremata, ko te tai o ngā kaupapa ka haria, ka pikautia e mātou, kia whakarere ki tia ai te ture e pāna ki te tribunal. Ko huri anō i tana haere kurapo noheo nei ki te rapu take kia tū rereke, kia tū hau ai rātou. Kāhore, ko tō te rā ki runga i te tribunal me hakahau ko te ture e pāna ki a rātou. Engari, ko te pātai miriona tāra nei, kai roto kai waho rānei a Aotearoa tuatahi te whare. No te rātapu pahuri tatake nei, i oti a winitana te tai whai kōrero, kei te taki wā o te whārau tāngata i puta mai, whai taringa ai ki roto i mahurangi, nā no i whakatakoto i te manuka i reira, nā kia manakiti ai mātou, ki te hoki anō mātou, ka nāti au e nei whakaoro pōhoho pēnei me te puapua, pēnei me te tahi atu me aho hoha nei ahau ko ngā ingoa Māori neki. Ko te whatu ora, e mara, hoi no te whatu e mōheo nei au, ka aipaina te tangata ki te kohatu. Ka mutu ko te aka e mōheo nei au, ko te ara tērā, ko te rerenga wairua. Hoha we nā ingoa, nā te me ko te hanga nā rātou e nā ingoa e whakairo, horakau o rātou whakairo e hohonu ana. A te ahu nei kai te whakaia ka hoki atu a Aotearoa tuatahi ki nā kōwhiringa pōti a te rātou. Ki tētahi atu kaupapa, kai te rere ake te kupu whakatūpato i te minita kaupapa waonga ia pēni henare, hei whakamatara i te hunga e hiana kia whai wāhi atu ki te pakanga i Ukraine. Ka whai tēnei i te whakatau a te ope kātua he hoia i wehe ki te whakatā, ka are hoki he utumahi i mate i Ukraine. Tērā hoki te whakapono i haere te hoia ki te puku o te riri o te pakana, hei tiaki i te whenua o Ukraine. E whakapae tiana a rā e tahi atu hoia no Aotearoa, kai te whakatai o rātou tūranga mahi, engari kai reira tonu e pakanāna, no reira kai te noho mānuka te minita kaupapa waonga. Kia matāra, tirohia ki ngā tohu me ngā matāratanga kua kōrerohia nei e minita mahuta i tēnei wātonu, he wāhi mōrearea tēnei, me kaua koutou e whai whakaaro kia anga atu ki taua whenua. Kai tō ake i nā whakatairana, he kaimahi i nā papa reti huka kai te raru, nā te kore hukarere, nā te huarere mahana.
Nau mai anō. I te kainamutanga mai o nā kōwhiringa pōti ārohe, kua tupu te a mai I waina I te tokomaha I te hauruatanga o nā pōti Māori. I tēnei tau e toru te kaumārima nā kaunihera ka whakau I nā wāri Māori. Engari, e ai ki te kaunihera o mua ki a Willow Jean Prime, ki te tū te ringa o ngai Māori ki nā wāri auraki, e tūpuna whakakaha hoki I ngā reo Māori ki te kaunihera whānui. Me he mea ka tū etahi atu Māori ki ngā tūru auraki, I runga ia noi o rātou whakapapa ka taia, te rapia ka toko maha ake ngā Māori ki roto I te kaunihera. Kua hau tētahi e tū ana mo tētahi tūru auraki I roto I te whare pāremata. Engari, he mea ua etahi wā te whiwhi I ngā pōti. Koira te take kua whakawātia e nei tūru Māori motu hake ki ngā kaunihera. He hau toru o nā kaimahi I te maunga o Ruapehu ka panaia I o rātou tūrangamahi a tērā wiki. Ko nā huarere mahana, huarere māku e whakararu nei I te hukapapa ki nā maunga me ngā paparisi huka te take. Kātahi te taumahatanga nui tēnei ki tētahi hapori ka whai o na huakatoa I nā paparisi huka. I kōrero a hau ki Elijah Pue, kai kaunihera o Ruapehu mo tēnei take I kō ake nei. Ko taku pātai tuatahi ki aia, kai te pēhea te hapori o Ruapehu I tēnei wā. Ka whakaro ake ki te hunga ka mutu I ngā mahi, nā runga I te maunga. O tira, ka whakaro ake ki te hunga e mahi ana ki roto I te hapori whānui. Kaua, ki hai ki runga I te maunga ana he, engari ki roto I ngā toa ki te hapori, o tira ngā toa tūrihi, anō hoki puta noa I te rohe whānui o Ruapehu, ka whakaro ake ki a rātou. Me te inoe pēr ki te hapori, kia homai he kēne kai, he kaiaha atu rānei, kia mātaki etehi o mātou o te hapori, e tuku atu ki e nei ka mutu I ngā mahi hei ngā rātata nei. He kaitono koe I te tūrana koro matu Elijah. Ki te eke koe, ka pēhea koe e tautoko I tēnei hunga e panai ana I o rātou tūranga? Kaore kore ka waimari e au, hoi anō. Me whānui ake e te titiro. Kia kaua noa e titiro noa ki tō tātou maunga me te āhuatanga o te turuhi no rongo I tō tātou maunga. Me whānui ake te titiro. Ki te mahi pahipara, puta noa I te rohe whānui o Ruapehu. O tira nā mahi ki runga I tō tātou awa, te awa tupua, me ngā awa puta noa I te rohe. Hoi anō, ko tāku me kaua noa e waiho mā te maunga te moni e homai, me whānui ake te titiro. Me pono te kōrero, me whakaro ake ki te tai ao. E take tēnei, nā runga I e ki ana tērā kaupapa ko te āhuarangi. Kei te huri te tai, e poto noa te wā o te tapurua I tēnei tau. O tira kaore e kore ka pēnei hoki a te rātau. Nō reira, kāha tātou mo te tiaki I tō tātou tai ao. Kia kore noa e tatari, kia haere mai te tapurua. O tira kia haere mai no hoki te hukapapa I runga I tō tātou maunga. Nō reira, hea hao kōrero aki Elijah I tō hapori I tēnei wā. Kia kahara tātou. Kia kahara tātou, engari me tiaki tātou I a tātou, kia kaua noa e waiho mā te kāwanatanga, mā ngā kamu pene, mā te kaunihera anō hoki, kia kaua waiho mā rātou, kei a tātou ngā whakautu, o tira kei a tātou te āwhina. Nō reira, ki te mena ko koe tēnā, ka whakakoringia I ngā mahi, tēnā haere mai ki au, ki te kāriti o Ruapehu, ki ngā kura puta noa, I roto I a Ohakune, I a Raitahi, I a te Waimarino e ki ana ko National Park. Haere mai ki e nā kura, kei konei he kai mā koutou, hoi anō he tautoko anō mā koutou. Anō reira, tēnā haere mai, o tira kia kahara tātou.
Nā he tirohanga hou ki ngā pakana o Aotearoa te ito o te kiriata kai roto i tētahi whakaaturanga, ka whakare waina i te rangi nei, ki te whare whakaahua i te whanganui atara. Ko tōna kaupapa, ko te panoni i ngā tirohanga ki ngā pakana o Aotearoa mā te kiriata, te pauaka whakaata me ngā pūrākau a ipurangi nei i roto i ngā tau kotahirau kua huri. Ka kitea hoki i te whakaaturanga o etahi whāataata o nā mahi kai muri te kāmera me etahi o nā kai whakahaere kiriata Māori. Well, if I look across to my right, I can see a portrait of Don Selwyn, who was hugely important in mentoring Māori performers, and we can see him in the Governor. If I look behind me that way, I can see Ramai Hayward, or Ramai Tamiha, as she was originally, the first Māori filmmaker, and also Maratamita, another really important Māori filmmaker. So there's just so many portraits, and we could have included so many more if we had room too. Nā he, tini nā kai hoi waka ama i hoki mai ki te kaina i tēnei wiki. Atu nā whakataetai hoi tere waka ama o te ao i suki rānana, e rā kaiti ana i ngā mētara maha. Ko te rangi huia he nare tētahi, e 5 wāna mētara koura, e 2 wāna mētara rauwhero. He pūkeke he tū whakahirahira te toa whakaihu aka nei no ōtaki. Nā hakua kāre he kapa waka kai tōna kaina, i tere atu ia ki tūranganui a kiwa i ngā marama tata ki te whakangungu tahi ki te krapu o Horauta. Ko ngā hua o te oke ururoa. It was really exciting, buzzy to come home with so many. Mo te uri nei o Ngāti Rau kaua ko tāna angitu i rānana he whakatinanatanga o tāna kore tūpou ki ngā āhuatanga o te mate kōwhiori i raru wai ngā whakataetai waka ama i Hawaii i ngā tau e rua ki muri. I had a really good shot at coming home with a few more medals, so just transitioning from that unknown of the uncertainty of COVID at that time, and just having to wait out an extra 2 more years to actually have a shot at it. Coming home with something, it was just me. Te kaumāwaru tau noa te pakeke o te taitamahine nei, tata tonu ngā wiki katoa i pau i aia te kaumārua haora i runga te huarahi, kia hono watu ai ia ki te karapu o Horauta, kia hoe ngā tahi ia ki ona hoa kaihoe o te kapa kairangi o Aotearoa. Learning from the top of our country, and being able to learn and adapt to what they had to give. It was really just a learning experience, but in the end, I'm glad I did make that decision to stay, because I'm back with a few goals thanks to them. Hei tāna anō ko tōna ngākau nui ki te waka ama e ahu mai ana i ngā tau te kaune kia tūia e mahi ana i e nei mahi, wai hoki ko ona hoa hoe waka he hoa mauroa. So I wouldn't stay for the training, because the training is out the gate, but it's mostly just the kaupapa, the energy you get off of waka ama, how inclusive it is for all ages, all ethnicities, and I'm just looking forward to see where the sport can go and how big it can get. No te wiki tonu nei ia ka hoki mai ki Aotearoa, a ahakoa ko te whakatā tāna e tino hiahia nei ka kore pea e roa, ka hoki anō ia ki te wai whakarite ai mō ngā whakataetai a motu hei te hainuere te haere mai nei. James Perry, Te Ao Mārama. Ko ake nei, he kaipakihi Māori te kaumārima noa te pakeke e patu tāpara ana i te whakataunga kia hokona atu ana poi i ngā toa countdown huri noa i te motu. Tino tau ai te Māori tēnei, kia mōhio ai tērā kōtero te kaumarua ana pakeke, kua ea ona whakaro, kua ea ona moe a kua whakatina nei. Hoki mai anō, ko ake nei he kaupapa poe nari tuatahi ake, kare he kōrero i tuatu i te marangai huri noa a pōpō. Kia te tiro ake tātou ki ngā matapai huarere, he patapata iāwha te āhua o te ua ki te nota, tai noa rawa mai ki tāmaki makaurau nei.
He whai titiri he hukawhatu ki Rotorua me te taha rāwhiti, nā ka mahia ke te āwha ki te uru hei te ahiahi pō. Ka weri haere te hautonga ki te taone matua hei te ata, heke kahana te ua ki whakatū engari i te ata moata. Ka rere whenua nei nā kapua pauriki o tautahi ko tāhuna anahe pea te taone ka kite atu ia tamanui te rā āpōpō he rangi pai huarere te matapai ki reira, hei te tūhoitanga o te rā timata i te ua ki Waiho pai. Kopo tiki poi I whakatūria e Georgia Latu te kaumārua tau te pakeke, nōna nei te moemoea kia kitea I te poi e hokona atu I roto I nā toa huri noa. Ka ea tōna moemoea ana rangitata nei me āna ake poi ka hokona atu ki nā whareto o Countdown huri noa I te motu, anei a muri mai hei. Te kaumārua tau te pakeke o tēnei raka hinonga I te wā I timata ia I tāna pakihi mahi poi. Tino tau ai te Māori tēnei, kia mōhio ai tērā kōtero, te kaumārua ona pakeke, kua ea ona whakaro, kua ea ona moemoea, kua whakatina nei. Yeah. Ai. E rua mano te kaumāiwa te tau, ka whakatūria te pakehi I tapaina ko poi pōtiki, hei tohu araha ki tāna taina, ma te pū I rakehe. I tērā wā no tonu I whānau mai te pōtiki o te whānau, arā ko api tiniko. Ai whānau mai api tiniko, I aia, ona ake pūkienga, o tōna ake āhuatanga ko te Down syndrome tērā, ko te trisomy 21. Nā tērā I whānau mai tētahi whakaro, I perangi mātou te whakanui I aia I roto I tēnei pakehi. Like all whānau, we have our highs and lows, and I guess working together, Georgia and I have created a solid mother-daughter relationship, but our whole whānau unit is involved in this. Kua toru tau te pakihi nei e hoko poi atu ana, ka tahi anoa Georgia Latu, ka waitohu I te kirimana ki te toa hokomaha o Countdown. Ana te ngākau, I te tirohanga atu. Kaore anō mātou o ngai Māori kia koke I wera momo pautama, kia whai I ngā taonga Māori I roto I tētahi mea ara ko te Countdown. Kia unei kaore mātou I te whakaaro, pērā ai te timatanga o tō mātou pena pūtea, engari nā tērā, kua tino huakina ngā whatu I te whakaaro, he aha atu ngā ara kia hikoi ai mātou. It's quite a hard case to hear my 15-year-old daughter talking business and sitting at the table with Countdown, CEO discussing, you know, if we make our poi this price, will we make a profit? It's pretty exciting. So I don't know the exact numbers, but we definitely are making a profit 3 years into this business. We're successful, which is pretty exciting. Haunga te taha pakihi, kai te mautonu tēnei uri o Ngāpuhi ki tāna moemoea. Kia nei ko te whānau, ko te hāpori. E harataku toa I te tuataki tahi, engari he tuataki tini. Nei reire ko te whakamahi I o mātou ake mātauranga kia whakatō ai ngā kākano ki roto I te poi kia huakina ngā arahau, kia hikoi ngā hikoi hau. Hei ngā marama e tū mai nei, ka kitea e nei taonga nā pōtiki poi ki ngā toa hokomaha e toru te kau o Countdown. Muri mai hei, Te Ao Mārama. Ka wanike, a kāti, koena nā karere kaitaku ki te tēnei pō. Tēnā toro atu ki te whārangi ipurangi te taupānga rānei a Te Ao Māori News mo te roa nātu wā mātou kōrero. Māna reo rōreka o te kapahaka o Ngāti whakaue nā karere e kinaki. E te ti, e te tā, kia Māori ori te noho.